voin ni som pathum January sang hi le som hi paru thole ni hian Mizo Convention Youth Wing ta chuanin mani khobul theu chimle ma ramri chin zela ti fain hun kan ne ya alom om khop maya unit tin te an chuak tha a zampui tanga hian unit som ang kan om ve a member si kan tam lutuk lawa amero chu zampui hi kan ta ania keimani heng members claim te ni maila kan tan ruala kanin lung rual chuanin fai na konga hianin ma kan son the ni ti kan she thi poimoni chuan tuntum Christmas le kum thar wok veta wajin tam takkan hi pa a chet po anron chena sa le ti asiata hai kan huang hianin voini chu tlang nei ania chimle mar kan khoram ri chin thewa yang hian unit tin khotin unit tin te kan hatlanga bol hlo khwajin mi tena an huchia an kalsan chutiang te chu charkhom na hun kan neya members bo kan chuak thang reng le ina shiata alom om khop maya hetiang ang hun hi voi khat youth wing ang chuanin kan ti na ni in ka sia hei tiang hian an in ruan na te po an pe rem ruma khang te kha chu hal thi ani lawa asan pa hal chi po hei tam taka oma tiang hianin a thei ang chu kan han hal ral zel ania hei hi chu zin vei wak mi te po hian kan sia thi poimo hei tiang hianin zampui hi anon ti bol lo anon ti trop phen rongot maya alu alum tu te tan chuanin ril ru na du khop maya khwajin vei wak te chuanin ron tlo ro se apoi kan ti lo ma se hetiang nga nom chen nan le bol ho tin reng nom no ting renga miron ti bol ho rongot me hi chu alung oi thak lo khop ina siata MC Youth Wing ang tepon MC ang zong tepon hei hi chu sarkar lama tangin nat taka thu chu kan siama kan ti angai don ani lo chuan hei han en ula arab thak lutuk akhat rem rum alet rem rum mai ni mo tiang hianin an in ruana vel kha ui taka tipo hianin kanlal tilang kim lau zo kania hei tiang hianin charkhom tura tama ril ru na vong ani zampui hei hi kan ramania hei hi kan mangaya duat taka kan en qualify taka kan tilaya hetiang nga kwajin mi ten min han ti thin hi chu ril ru chu na du khop maya awareness na sale zuwa zokin hei hi chu social media lama po kangkal puingam angai doning ka sia trong te hi du ang tokin han thiam ila chu etiang lam te hi ka chak zong takania amairo chu trong te du angin kan thiam lawa etiam mi zo tonga ti mol top ang hi ni maya namdang ten an lo se thiam lo le bok nen kan tan chuna boi thlaka ma se hei zampui mel ti bal ani zia chu alang ve thei thawang chu mo arab thak zo kani ril ru hi ngoi ani iram le nam hi chan lawin tu nge charang iram le nam chan tu hian sum le pai le ho sakna ngai lo dikna hoi sen na rin om na hengi kan nei phot chuanin kan rem le nami kan chan thei don ani di kha kan soi ve le du ani kan ram hi hetiang mai meya kan che ve la mi ten miron ti tur ani lo chuwang chuanin hetai chuanin kan lung oi lo zial poi lo sia sela ka du khop mai kan che ve la mi te yani I want to say something. Please listen to me. I think this is not tourism. This is destruction. If you visit Jampui Hills, respect it. And take your waist back. Keep
Jampui, don't litter, don't leave your shame behind. Collected from just a kilometer straight at Munpui. See, if you want to visit Jampui, the land of eternal spring, visit us, no problem, but don't waste your time like before you see.